Hello, Ashley. This is my Madam Cora. She is very kind. Hello Ashley. Salam Ashley. This is my madam. دا زما madam کورا ده. She is very kind. هغه ډیره مهربانه ده. ملګرو kind ویل کیږي مهربانه. Madam Cora. She is Ashley. She is my love. Madam Cora. She is Ashley. هغه Ashley ده. She is my love. هغه زما مینه ده. She is an honest girl in the world. She is an honest girl in the world. هغه په دنیا کې یو ایمانداره جنۍ ده. Honest ویل کیږي ایمانداره. Sean loves this girl. Her mom used to work in my house. Sean loves this girl. Sean دې جنۍ سره مینه کوي. Her mom used to work in my house. د هغې مور به زما په کور کې کار کوو. ملګرو چې کله موږ used to استعمال کو په یو جمله کې نو دې مطلب دا دی ملګرو چې یو کار مخکې چا کوو خو اوس یې نه کوي څه دی نو دا ورته وایي چې د هغې مور زما په کور کې کار کوو مخکې خو اوس یې نه کوي نو ځکه دلته موږ used to استعمال کوو. She is Sean's boss. I hate her a lot. I cannot stand her. She is Sean's boss. هغه د شان بوس ده یعنی مشره ده. I hate her a lot. زه له هغې څخه ډېر نفرت کوم. hate ویل کېږي نفرت کول. I cannot stand her. زه هغه نشم برداشت کولی. ملګرو دلته د stand مطلب دلته برداشت کول دی څه دی؟ Nice to meet you, Madam Cora. Nice to meet you, Madam Cora. خوشحاله شوم چې له تا سره مې ملاقات وکړ Madam Cora. Nice to meet you too. Sean talks a lot about you. Nice to meet you too. زه هم خوشحاله شوم چې له تا سره مې ملاقات وکړ. Sean talks a lot about you. Sean ستا باره کې ډېرې خبرې کوي. We love each other. Sean is my life. We love each other. موږ یو له بل سره مینه کوو. Sean is my life. Sean زما ژوند دی. Madam Cora. Please have a seat. Madam Cora, please have a seat. مهرباني وکړئ کښېنئ. I have to go right now. I will see you tomorrow. I have to go right now. زه باید همدا اوس لاړه شم. I will see you tomorrow. زه به له تا سره سبا ته بیا ګورم. Sure, madam. I will come tomorrow. I am perfectly fine now. Sure, madam. یقینا میډمه. I will come tomorrow. زه به سبا ته راځم. I am perfectly fine now. زه په مکمل ډول سره اوس ټیک یم. Take care of yourself, Sean. God bless you. Take care of yourself. د خپل ځان د خیال ساته. God bless you. الله یې تا نیکمرغه کړي. Goodbye, Ashley. I will see you around. Goodbye, Ashley. د خدای په امان Ashley. I will see you around. زه به له تا سره وروسته بیا ګورم. یعنی بیا به ګورو سره. Sean loves Ashley. Sean will hate me. I slapped Ashley. Sean loves Ashley. Sean له Ashley سره مینه کوي. Sean will hate me. Sean به له ما څخه نفرت وکړي. I slapped Ashley. ما Ashley په سپېړه وهلې وه. slap ویل کېږي ملګرو یو څه په سپېړه وهل. What should I do now? I am the third wheel between them. What should I do now? زه باید وڅه وکړم. I am the third wheel between them. زه دوی په مابین کې دریم ټیر یم. wheel ویل کېږي ملګرو ټیر ته. Sean is not mine. I have to accept this truth. Sean is not mine. Sean زما نه دی. I have to accept this truth. زه باید دغه رښتیا ومنم. accept ویل کېږي ملګرو منل او truth ویل کېږي رښتیا ته. I was so worried about you, my love. I cannot see you in pain. I was so worried about you, my love. زه ستا باره کې ډېره پریشانه وم زما مینې. I cannot see you in pain. زه تا په درد کې نشم لیدلی. pain ویل کېږي درد ته. Pain. I am fine now. I forgot my pain when I saw you. I love you, my sweet. I am fine now. زه اوس ټیک یم. I forgot my pain. ما خپل درد هیر کړ. when I saw you کله مې چې ته ولیدلې. I love you, my sweetie. زه له تا سره مینه کوم زما خوږې. I love you too. You are my whole world. I love you too. زه هم له تا سره مینه کوم. You are my whole world. تو زما ټوله دنیا یې.
Would you like to have some coffee? Would you like to have some coffee? آیا ته غواړې چې کافي وڅښې؟ Sure, my love. Sure, my love. یقینا زما مینې. I will be right back. I will be right back. زه به بیرته راځم. I have to tolerate this man. I need I have to tolerate this man. زه باید دغه سړی برداشت کړم. Tolerate ول کېږي ملګرو برداشت کول. I need money. زه روپیو ته ضرورت لرم. money. I have to take this call. Why is he calling I have to take this call. زه باید دغه زنګ اوچت کړم. Why is he calling me? هغه ولې ماته زنګ وهي؟ me? Hello, my love. I was thinking about Hello, my love. سلام زما مینې. I was thinking about you. ما ستا باره کې فکر کوو. you. I was also thinking about you. You are my love. Can we? I was also thinking about you. ما هم ستا باره کې فکر کوو. You are my love. تو زما مینه یې. Can we meet? آیا موږ ملاقات کولی شو؟ Meet? I am busy right now. My mom is really sick. I cannot meet. I am busy right now. زه همدا اوس مصروفه یم. My mom is really sick. زما مور ډیره مریضه ده. sick ویل کېږي مریض ته. I cannot meet you. زه تا سره ملاقات نشم کولی. you. I am so sorry to hear that. Can I help you with that? I am so sorry to hear that. زه بخښنه غواړم چې دا مې واورېده. Can I help you with anything? آیا تا سره په یو څه کې کومک کولی شم؟ Anything? I need some money. I will manage I need some money. زه یو څو روپو ته ضرورت لرم. I will manage something. زه به یو څه تنظیم به یې کړم. something. I can give you money. I really respect your mom. Let's meet. I can give you money. زه تا ته روپۍ درکولی شم. I really respect your mom. زه په حقیقت سره ستا د مور عزت کوم. Respect ویل کېږي عزت کول. Let's meet tonight. راځه چې نن شپه ملاقات وکړو. ملګرو tonight ویل کېږي نن شپې ته. Meet tonight. Okay. We can meet. If you are insisting, Okay, ټیک دی. We can meet. موږ ملاقات کولی شو. If you are insisting my love. که چېرته دومره ټینګار کوي زما مینې. Insist ویل کېږي ملګرو ټینګار کول. my love. All right. I will see All right, بالکل ټیک دی. I will see you tonight. زه به تا سره نن شپه ګورم. you tonight. I am going to be rich. I will loot you. I am going to be rich. زه به مالدار شم. I will loot you soon. زه به تا ډیر زر لوټ کړم. لوټ ویل کېږي ملګرو یو څوک شکول. لوټ پوه شوې؟ You soon.